Shubor nakaslem jong Nongsan Hima. Ka office jong ka District Animal Husbandry and Veterinary Jowai, kalapan long ka jing hikay kumno banlong ki bahusyar, halor ki jing pang jong ki jingri. Ya kani ka jing hikay, banlong husyar ne ka awareness program, halor ki jing pang jong ki merat ni ki jingri. La penlong hachut wakhu indoor hall kam auditorium Jowai. Ha kabalawan e syembenta dalai spangut ki nongrem, ni ki nongri jingri jong ka West Giant Hills. Ya ka jing hikai bat pen ngok thu chapang ki jing ta jong ki jing pang ba pher ki ba ki jing ri ki ju yo pang la ai de ki doctor jong ka nikatanan ki ba kan thop ya ka doctor I pasa halor ke emerging and re-emerging diseases with special reference to zoonotic diseases ka doctor Rimika Talang halor ka jing don kam jong ka jing ai tika ye ki jing ri bat ka jing ai dawai wi ye ki jing ri U Dr. SM Toy halor kumno ban penmi yakadot kabakhuit bat ban penmi yakado kabakhuit bat babha. Bat u Dr. H Niang halor ka jing don kam bat ka jing mut jong ka jing pendeng sa skor ne ear taking yaki jingri. Hashwa ban sedang kane ka jing hikai ladon ka jing alang ple kabala penyai du Dr. Di Aikjam District Animal Husbandry and Veterinary Officer Jowai. Ha kaba u wailat Miki Shella MLA Jowai constituency ulalong kumukongsan. U mawailat Miki haba ai jingkren kumukongsan. Ulayaro yaki tugi nongrep niki nongri jingri ki balayat bha shakmat haga kam risnyang risyar rimasi bat kiwei. Haga juk kapor ulakan tu yaki nongri jingri ki bawan syahikai haga nikasngi bakin shim khia yakani ka kamri jingri namar kani ka long kalat kamai ka babiang bat ka bayo nongbha. Ula ongru ba menta wat kmi len tisu yaka kam sorkar namar baro kala dablun. Ka ei ka badon kame kalong banshim ya ka kabu yaki skim sorkar ki baka ai ha ka banthi sembai. Uda ong shu ba omdei ban kut tang ha kitu ki sembai baka sorkar ka ai arne lai teli. Da kitu ki sembai ki baka sorkar ka ai kum ka baiseng bat ki dei ban trei shitam bat penroy ya ka kamri jingri. Khnang ban long ka jing mantoy bat ka badon kam bha habari jingri kalong badai ban tep ha ban sumarya ki jingri dei ban tep ha baki pang bat kumnu ban sumarya ki kumbale ya ki khun la yo ru ya ka jingkren aiman sim na ki nongri jingri ki bala pau bha ka district ki ba kan thob yu umatan li lapasam bat umapi lengdo ngai por dang ri musio tip aki agetiya ko a dini getiya wuli ke yo benai wa Penai Februari yang manus nem kita tak opor obiang ubi ketu ketika wangi FMD Food and Mouth Disease kewa deyong mereng andai deyong penar siseni ongika kenyak. Segawi to kujus ni to ongika kemis lene keskebis. Keskebis ketika teman-teman hakam yubi hajiksau hagisnyang hagiksau wah hagini hado kimasi jiri yang pini warahi Kenilai anggawan kita yang keskebis kejemur bamtrut, mud bamtrut, tangwa kata kukom bamtrut mud kubang kamu nepang nembong kamu bitini. Kejengnya peru kering wong, kemis, tip sakti. Tersegawi nawan, bawa nemu kebentar ketenong ika, metabolic disorder. Ibu man emkel kejong norim dia. Hatrong kini emkel point jongka. Kewini kita ke metabolic disease ongika ke milk fever. Kenilai wajah ke milk fever, kesannya simptom juga mandi yubi ketuk mesti metu dekat kon. Hakon membiang bandi ebika, mial ke dur membiang di kon yongki, lene guna nak lagi ke metukat yongka, yo ke demga ipai pagi ni to, kamar pun demga. Bok rodang di sini, juyuhi. Tapi sampai yang baca sini, orang kabut kaya lekar. Orang lain ni habis doktor be, habis begini orang. Hampir campur haji bor, bahaya dep itu berjeri yogi. Kika ko pentelot lene ko pendo mensen to, ya kinong rijingri to man de kejut lene yak ni jingri yogi. Bon sen dang he ko senyau chok chip ba dang he ko dang senyau phap dang chok lat ba pi kon he ya kani ga kam yopi kat yo wanan jut sende ta kam renti bile kam dong nagi di doktor kimarat
man gi tibu klam kiu miu khana to kam i gi bru kiu wada snyau di wara pher ga met yong i di yo i khana wong pai ade de en ga te ga pher ga met yong i ki marat un to kam te we sei im le to i marat to bon sen jo yu bai pi pi go ti pa to set lang gi ju i thao te le mo yo ju gui smart hago spread smart hago spread tanai dai dau jo yo bi le chi se le de yo ku ju di marat te bon se waro ba ye yak nto do gi a katu ne ba wo to smart hago spread tanai dai dau pi gam bi ngong ri jing ri em kamba upun tibit bi ye le kam o ma philan tu em kamba chwau chi tv ye li kam em kamu pun tibi ye lagi em kamu tibi kamu mani to kamu ri kon ye kon yong i bon si bi ye kon yong pi du indo i kibeti du snya pi wo pher orap em ketega ga sendrom malumala pidetipi te em kamu pun tibi pi em kamu pun tho pi ketega cintip ko benia ha ketega rukom khnang wa gani ga kamu chimpi ko ye lach